अहनबदा मरुइब पाउसिंग पिजरी जाट रेजिमेंट मणिपुर फायर सर्विस पर्सनल मंगा मथौ तौरिंगैदा फुरकपगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाकन मिफम पांगथोखरे। इरांग फगलकपदगी लागलिबा नवेंबर थादगी असमदगी अपस्पा पुंगलौ लौथोंगनबा थौरांग तौरे हाइना असमगी चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्माना फोंदोखरे। कांगपोकपीदा मणिपुर की हौजिक ओरिबा फीबम असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट तुमिना लैसिनबबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मियामगी ओइबा रैली अमा ngarang चटख्रे। UPSC ना लौबा सिविल सर्विस के एग्जाम की फॉल लौथोखरे मणिपुर दगी मरी यावरे। इंडिया की कोविड-19 पॉजिटिव केस मसिंग लिसिंग तरेट का चत्रु का कुनगा हुंदोइदा हंथखरे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ऑस्ट्रेलिया अमसुंग इंडिया लेबाक अनी की मरी हेना फबा मओंगदा थंबा पामली। मैम खुरमजरी इलिटिवी मणिपुरी पाव मीटिंग ताबीरिबसिंगबु वांगखेम चनुराना तराम नोकचुरी मियाम दमपुंग ओइबा ई पाव पिजद्रिङै मांगोइनना कोविड-19 ग मरी लेनना लैंगाकना पिरिबा SOP सिंग गाकना चटपिनबा खंगनजरी मियामना मतम पुंबदा मार्क्स सुपिबा खुदसा सिंग नामदोपिबा अमदी मी अमगा अमगगी मरक्ता फी तरुक लापना लेबिनबा खंगनजरी मसीदसु नतना कोविड-19 की वैक्सीन सिंग मतम चाना कापथोकपिदुना लाइचट असिबो लान थेंगनबदा अदोम अदोमसु थौदांग लौवियु हाइना इलिटिवी की माइकैदगी मियामदा अपील तौजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव मियामदा संदोकना पिजरी ngarang chekon da thokiba irang aduda maihau lampok thokpadagi kanba changluba manipur fire service ke miyoi manga jat regiment na furakiba du yaning da pafongdoktuna polo ground mathakta leiba fire service headquarter gi gate ngase wakan mifam famkhre thodok aduda fubadagi sokpa nanglaba fire service ke sub officer salam jivan na fongdokibada ngarang thokiba thodok aduda fire service ta onsinduna jat regiment singna khut tharakpa haibasi leibak asi khakta da natana malem pumbagi oina laibak thiba thodok amani फायर सर्विस लेरिबा मियोइसिंग असिदा फावबा खुथारकलिबा असिनदी मेजर मियामदा करंबा थवोंग चथरमगने थौदोक अदुदा चेनबा जाट रेजिमेंट आइनगी ओइबा थबक लौखतुना थबकतगी सस्पेंड तौगदबनी हाइबा वाफम फोंदोखे प्रजामयामसिंसिना मूव तौरपदे अखोजे खितंग थाइदोगा हौजिकी सिटी कन्वेंशन की ममांगसिदा अखोजे लेबिनेबा अदु लैकानसिदा अखोजे नातंग लेरगा नुमै कापथोरे नुमै राउंड अहु मरी कापथोरपदगी मयामसे प्रजामयामसे लोय हौथा चेनरे चेना कानसिदा अखोजे खामगा लेगा वारीसे तोइङैसिदा मोइगी अखोगी JAT कांगु जात सिंजे 16 जात सिंजे मोइ लागा मोइना हाइरे सुमाइ तोरना ए नोइ मै चाखो चंगजलुसिदा अदुदी नोइ हाना मांग थारो अदु अखोइ चंगजलागे हाइ कानसिदा मोइजे अखोइना ngaंगजे सुक्ता तादगे हेक्ता सैन कंदरकोनेबा अखोई मंगाजे सोए ऑफिसर अमने लीडिंग फायरमैन सब ऑफिसर अमने लीडिंग फायरमैन अमने अदुगा अखोई ड्राइवर सेवाई अनीगा अदु याम थिना सोए अदु अखोई हॉस्पिटल येंगे कान लाएबा अदुमाइ तोन फुदर फुजे यूनिफॉर्म मचेन बहुदा सुमाइ तोरजिनदी अखोई सिविल जिंगददी कई सानी अदुना अखोई मचे मक्त मेडियाई कांगु बौता सोकना फुरक पाइजे अखोई ngaraang je नुंगाई गिदेबा अखोई मचे नुंसिनना लेइबा कांगु जिंगजिदा मोइना इरांग अमा सागले अदु अखोई नुंगै पाइदबगी मोइना तौरिब्रा नत्रगा अखोई यूनिफॉर्म सेफजी उचितिब्रा असिगुंबा स्टेट फोर्सिंग जिदा मोइना तौबुजे अखोई याम नुंगाइतेबा ओइबा मोइना का तौबुदा खितंग रिलेशन होयना मोइना खनबैनेबा अमरमदा थोखिबा थौदोक अदुगी मतंगदा जाट रेजिमेंट के मेजर सुरचंद्र लाक्तुना फायर सर्विस के जॉइंट सेक्रेटरी लाइश्रम नंदकुमार याउना फायर सर्विस के टीम दा सानकी बवारीदा थोखिबा थौदोक अदु पाव फाउना बवातपदगी सोइनकिबनी थोखिबा थौदोक खुदिमक अमना अमदा ngaktuna थौदोकतुदा चेनबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा चैराक पिगनी हाइना सुरचंद्रना फायर सर्विस की टीम दा थाजबा पिखे
higher authority na moi lobom to action do garang dagi moi action lokal lewa aduna adu lai kan da koi na hu me am gidam ta seva da lai ba koi na kai go mai sa kan mai sa kwai jimok to yam na within the response time koi yau da ya bon ti sei da koi na mu adu ge agen ka le na ga koi da mu aran ba do bazaar me am na koi da nan no no aduna mo koi da koi director sa na su madu gi aching ba mai commitment no koi pire adagi regiment gi su mo koi na piram ni na koi si gi kano si di kong koi gi kong je kita ngan tok si aduga makha tar ko kai gumba process ama yau gri na ta ite action lo wai ji to ya bon adugi to kan de di na uttar ka di koi madu di da koi kai to ya ge do sumai to na ngachi bo ngarang bo manung de lak ke re lak pe sa ma thomi na ga wari sana je na akoi ma mamang da hai re adu lak tram ni na akoi ju kaim te action lo bi rak ka di akoi gi to bom thoku di akoi na mai sak chalo ga moi len kan da akoi chela ka dra wa amu chu phuruk tar de akoi atu pyramid post ka mu no phuruk tar ga de akoi kai to ga de ba amaga song ba ya bon na roi na mag mayam bai kau khong a di adune saroi no keno to bi ga her ga di matum do bi biro adu akoi moi adu bo gi manung da akoi chalani matum da khanga la ge ya khanga la ya khanga la civilian sing no fair service ni hai tar ga di phudal lo ka sukai dom ni moi gi habi tum adu fian da lai senang ngara ai won phone ahum mari rak lai ba noi fair service yam toli adu ada to we na hai ba smai ko tan tan na ka city commission ma bang ka pai we ta we ya na pai u dia ai ma ming ma tha ha wa nei koi lak sa ni khang dam na se smai moi jam su ko ma kan sama lai ta ga de adu thak to do se ja la na akoi da purami ba crew in sa su gi maming ma tha so haibira mo adu akoi ma na kai gum ma thang amuk tor tar di akoi action ke no to ko ma ai no da surest pe din ma thang di kai koi phok pa ta ga akoi ai ha we are fully responsible ai tang mai ti na adu gi wan ni da sa hu gi maram ji sa Hausigoriba Manipur gi fiba masida center na karigumba mata coaching zindana leibabo yaning daba fongdoktuna ngarang committee on travel unity Sadar Hills na sinduna Kangpok pege Thomas ground da miyam gi oba rally ama pangthokre rally aduda tongan ba warol iba play card kaya so siznaki Junction ke bakong aduga mari leinana committee asige media cell gi convener Jang Haulun Haukim na Fongdo Kibada Manipur ge Chief Minister na Thokriba Thodok asige matangda masana maral ya jakraba fawbada Haujik Pawa Central Government na Mahapu Haujik Pawa Chief Minister from dage lauthoktriba karigino Amaromda Police Station sing dage yamlaba khulai khongat kiba arambai tengol amadi Mijai Lipun asi outlaw organization ni haina lauthoktriba karigino haiba wafam so thamkhe Makata na tongan ba separate administration amagi makada leitriba fawbadi kaidongaida santi puropangam loi haike tungda separate administration amagi makada tokhaina leijarage haiba kholau kaya su lauke Haukiba me ahumdagi Kanglup anigi marakta thokliba irang asi Manipur government amadi central government na tumina leithokpasi yaningde haiduna ngasi BT Road leiba Manipur Pradesh Congress Committee gi office ta press meet pangthokre press meet atuda working president KH Debabrata MPCC ge vice president Hareshwar Goswami amadi atai member singsu saruyakhe KH Debabrata na haikibada Kanglup anigi irang asina maram oiraga lanjadraba praja miyamda akiba amadi ninghanaba poglibasi state government na tumina leithokpasi yaningde mahakna makha taraduna nongju tha yawraklabadi isingdagi pokpa leina amadi atai leina kaya thoklakani haibagi mipaiba poklaba lanjelaktuna relief camp ta leiriba miyam singi daita kanana pugani haiba wafam thamkhe Kasi tong handa ba tong nagtawba tabag tawba hitaba no tawse masi am daita yaw da ba praja ninga na matam mo ni koi na being a responsible opposition thamjabni 1.2% of the population wa ba kanda suga no wa ba ge budget taki 5% ka kera 4% ka kera aduba 10% ka kera hide na wa ba situation lak da bani na including different akoi ge internal disturbance control tawno hono da changwa khorosto Madusu under the budget say they load a lepaga adum percentage kada 10% ka budam sufficient oigene na khale ba koina suggestion ni ko adu special session ko raga dum to usia government na decision am loraga to budale ba na appreciate to guni tumai na thamjai ekoi ge essential commodities hojik pusala pude am wari sector se ekoi ge maruena
kena se tupul impal ki lambi si atai di am phare jiribam impal si am smooth ore na ngasi transport organization sing dai koina phangba report ta yuk kadum phange aduga maru oina tupul impal si lambi am phatak aduna kena si hana huji kena de Guwahati impal ki carrying charge essential commodities ki 6 to 7 rupees minor per kg lowi huji ti jiribam de impal yo da 7 rupees demand to 6 rupees demand to transporter sing na maram de lambi de level risk ma'am duga lambi phattabaga maru oina jiri sector sida do Kangpokpi sector ase Kangpokpi sector si miscreant sing na habitai thingdra leibasi asu poirabasi sarkar sina su poibasi essential commodities pusen basi mamang de leiba sarkar amatana congress ki sarkar osu atoba sarkar osu asu yamna kuina changbase amta yaudi Amaramda party asigi vice president Harishwar Goswami na haikibada BJP na lengak hek paibadagi Manipur da leiramba peace and integrity mangsilakle hauje Kanglup ani gi marakta thokliba irang ase numit kuni suraba fawba government na thabak amata lokhattabasi MPCC ge maikaidagi condemn tawi mahak na makha taraduna Manipur da civil war thoknaba silavara hainashu haike numit kuni asida curfew khara relax tok sing yuwana tana curfew adum chalairi loina na akoi internet broadband adumak thingi aduga people sing je fear psychosis amada yam nangai ba de handa ki da imphal ge mayon da leiba uri pok changomon wangkhai de ho da khoi leiba sibok da khoi ge akiba miyam gi wakhal da akiba kai to ka da ge heb gi wakhal miyam da pongnari aduga haiba sing asina takodi normalcy se hanjandri haibani hauga se kharip crop ki lौक्सिंग उनब मतम मोइबा अदुगे अंगांगी एजुकेशन की परीक्षा हाइदोंगनपगी मतम मोइबा लोइना हेल्थ की अमसुंग ट्रेड न कॉमर्स की हिरम खुदिंगमक्ता यंग लौंग चंगहनगदो मतम सिदैदा अखोय खुदिंगमक थबक छुगदबा नोंगदबा पोसो पुथोकदबा खुदिंगमा असि हुजिक करी तोक लेरगेदा करी तोंग होरेन न करी थोकनी हयेंग न करी थोकनी करी थोगबा हाइवेगी वखल अमदा अखोय से लहलिबसे ngasi paliba sarkar asinani haidana ayaki thamjaningi aduga mathangda hairiba sing asigi thugaliba asigi numit kunni asi bharat ki sipai kaya army paramilitary ate security forces kaya lakhre bise koi loina mak khangaba tarabu uraba ngaktani ashuk yangraba sina pikraba 22,300 something thak leiba square kilometer ki jaga sida leiba pikraba 2,000 kilometers amki valley ki jaga asigi akoiba peripheral area sibo boda makoina ningchina ngapung ngamdaba thadokpa se masigi hidden agenda kari no sini hangjaningi bo Hairok Assembly Constitution के MLA Dr. Thokchom Radeshyam की मीटिंग मखादा सेम की बा Peace and Relief Committee Hairok न सिलगा Hairok Higher Secondary School दा हांगलिबा Relief Center दा लेरिबा महैरोई सिंगदंग से Class 1 दगे 12 फावगी थाकता तमलिबा स्कूल की टेक्स्टबुक से खता कोलम सानबगी पोलम सिंग यंथोक्रे MLA Dr. Thokchom Radeshyam की इमुंग मनुंग ना अचौबा थौदांग लौरगा पांगथोकिबा टेक्स्टबुक सिंग यंथोकपगी अचंबा थौरमदुदा ZEO John 3 थौबालगी DIN Rajen Hairok Higher Secondary School के Principal Thokchom Nimai, Peace and Relief Committee Hairoki President Thokchom Chaurajit, Member Taurambom Kala, MLA gi Apokpa Thokchom Ibo Choba Amadi, Imung Manungi Miyoi Singsu Saruyake. Textbook sing adu yentokladuna DIN Rajen Hai, May Ahumge Laibak Tiba Thodoke Matungda Relief Center Singda Lairiba Mahairoi Singna, Mahi Tamba Fangdaba Asige Kalaga Manipur Lengangna textbook sing yentokna Bawarib Lokre. Hairok ACG MLA Dr. Thokchom Radeshyam na achoba thodang lobiraga ngasi Hairok Higher Secondary School da hangliba Relief Center da leiriba mahairoi singda textbook sing amadi shana khonabage polam sing yentokpiba si thaganingai ni haike Class 1 dagi na 12 paugi manung da leiba chhatra sing sida koina khogi respected director education ASK direction makhada angang jing sida teaching materials aduga sports ki materials sing adudagi te khogi angang jing sida khogi magi tangai phadaba khogi game sida lei bombatam sida lem da lei ba sida da makoi laila su tamada kamaten oinana ba haidara khoina ngasi textbooks exercise book aduga sports material dagi pencil column sing ba khoi khara Bijabani, the Masida Honorable
MLA की फैमिली सिंह पगी पामुंग खोई अदिगा मनाम पासिंग जाजिंग यावरगा मोइना सो मतेंग मसु पांगबिरकना ngasi अखोई मफम सिदा लैरिबा इनमेट सिंजिगी मचा मसुजिंग सात्र सात्र जिंगसिदैदा अखोई हजिक हंगम मतेंग टीचिंग लर्निंग मेटेरियल सिंग पाउगी मरकथना तेनबा ब्रेक मतंग लौमिनसी Babina Diagnostics Manipur da ihan hanba oina ingsok lising amaga chamapal marifuhumdoi da linkhatki masina awang nongpok Bharat da yamna pak chawna miyoi bagi ana layeng da darkar lakpa makhal kaya gi changyeng sing pangthoi mayam dugi marakta amatang pallabada radiological investigation su mai pakna pangthokli wana hona jaba miyoi bagi sebani khanna angamba thakta laibak thiraba ana ayek nanglaba kayagi mating pangjaba si sakhang biduna awang nongpokta ihan hanba oina NABL gi accreditation pibirakhi miyam gi pothafam ngainafam testofam report lawfam gi awaba du kokhanduna changfam hangfam pothafam gari parking cafeteria yauna marang kaina leizaraba unit ama oina miyam gi seba tawjari Unit asida thamjariba matamgi darkar oirakpa equipment singdi 1.5 Tesla MRI, 128 slice CT scanner, mammography, DEXA scanner, digital X-ray, loinana hematology, clinical chemistry, amadi clinical pathology, immunology, microbiology, molecular biology, amasung immunohistochemistry studies ki masing yamlaba automated analyzers. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration come admission open for 2023 and 24 session. Break matungda mayamu taramnokchari makataba pausing pizari Union Public Service Commission lauba Civil Service Exam ki fall lauthokre Manipur dagi mari yaure makhoi gi serial number na 8361970 amadi 915 ni serial number 83 asigi maming Arvin Hanglem Singjamai dagi ne hairi makhoi mari gi manungda ani na maitai ni ani amana kuki ni hairi Assam gi oina law and order ki fibam fagalaglabadi lakliba November tha fawbagi manungda Armed Forces Special Power Egasi pumlau lauthokna bahonari haina Assam gi Chief Minister Hemanta Biswa Sarma na phongdokre wafam singarang la Trade Bar Fukan Police Academy da pangthokiba thoram amada phongdokibani mahakna makata na phongdokibada army dagi potharaba officer sing additional superintendent of police oina makoi gi knowledge to sizinna bahonaragani Assam Police Battalion Singh he nama pangal kangkha na bahonaragani loinana state ki law and order ngakpada sizinagani haiba wafam thamke masigi mathakta karingumba thodog ama thokpada madu control tawnaba honabada sakti leba sophisticated khulai sizinabagi mauta ningthi jana tabna ingna control tohanaba so honagani haike Bharat amasung Australia ani gi marakta he na faba mari thamna bahonagani haina Bharat ke Prime Minister Narendra Modi na phongdokre wafamasi Australia ge pauche amage interview da phongdokibani Modi na phongdokibada praja sing amaga hakthengna na unaduna wari shanaba asina nakalani maki maikaida afaba mari thambangame adumoinama wahang amagi paukhumda India namasung Australia ani gi mari asina Russia gi mathakta wanga bangam loi tawribra maramdi Australia di Russia gi mayota lairiba lam amani Australia di Russia na Ukraine gi mathakta chathaba landa kana criticize tawriba lamni haike adumapu Modi gi paukhumda tasengna afaba asengba marup oiragadi afafatta khudimak tathok tasin tawada yamna nungaini haiba wafam thamke Hana Congress ke Chief Oramba Rahul Gandhi na hojik National Highway singda driver singna thengnariba awaba sing adu chapchana khangbangamna ba Delhi dagi Haryana fawa truck tongduna chatkre Mahangna truck ta tonglaga chatlaga highway gi dawa da driver singa wari watai saba jamina basing social media da viral oikre
कांग्रेस के सुप्रिया श्रीनाथ ट्विटर फोंदोखिबदा राहुल गांधी असि टॉप टॉप मयामगा खेनबा मिसक अमनी माग असि मिचम मियामगा लेंगा का लेनरिबा गेप अहांगबदु मेंसिनबा होनबदा अचौबा थौदांग यारिबा मिसकनी हाइखे हौजिगोरिबा मणिपुर की फीबम असिगी मतंगदा राज्य सभा की एमपी कपिल सिबल नमहा की ट्विटर दा हाई कोरोना वायरस ते सुमना तंगी मियोइबा हकचांग दखक सोखली अदुबु कम्युनल वायरस असिदी राजनीति की हकचांग दा पुंसो सोखली मणिपुर दा हौजिग मई चाकली मसिना संदोरकलबदी करी ओइगदगे हाइबा खंगबा ngamde लांबसु फंगदे राजनीति की ओइबा खाइदोंगनबदुदी मतम खरगिनी अदुबु मसिना मरम ओइरगा ताकिबा दाक अदुदी मतम पुंगमगी ओइना लेहौगनी हाइबा वाफम थमखे एक्सीडेंट की थौदोकता मियोय तरुक सिरे तरा सोखले थौदोक असी महाराष्ट्र के बुलदाना डिस्ट्रिक्ट थोकिबनी ट्रक अमगा बस अमगा पुणे नागपुर हाईवे दा थेंगजिनबदा मियोय सिंग अदु लेखिदबनी अमदी अशोक अपन नंगखिबनी अशोक पसिंग मनाकनब हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनखरे हाइरी इंडिया की ओइना हौजिक हौजिक कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय लिसिंग तरेट का चत्रुक कुनगा हुमदोइदा हंथखरे मसिंग असि नौना पॉजिटिव ओइरकिबा चमरी का हुमद्रागा हुमदोय अमा थारगनी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना ngarang थादोरपा चेरोल अमदा हौजिक फावबदा लाइचट असिना लेखिदबा मियोय लाख मंगा लिसिंग कुंट्रागा माथोय चनिपान का कुंट्रागा मापन सुखरे ELITETV News Channel asigoina miyamna email gi kuthangda ipaw thabirakpa matamda email address info@elitetv.in da thabiraknaba khanganjari masida shunatana ELITETV da ipaw fawnabagi oina phone number 9402890982 da ipaw fawbiraknaba khanganjari miyamna su ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi Twitter da su follow tobinaba khanganjari loshilakpada maruiba pawsing amuka na pizari जाट रेजिमेंट मणिपुर फायर सर्विस पर्सनल मंगा मथौ तौरिंगैदा फुरकपगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाकत बिफम पांगथोक्रे इरांग फगलबदगी लाक्लिबा नवेंबर थादगी असमदगी अफ्सपा पुंगलौ लौथोंगनबा थौरांग तौरे हाइना असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्माना फोंदोक्रे कांगपोकपीदा मणिपुर की हौजिक ओरिबा फीबम असिदा सेंट्रल गवर्नमेंट तुमिना लेसिनबबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना मियामगी ओइबा रैली अमा ngarang चटख्रे UPSC na lawba civil service के एग्जाम की फॉल आउट होख्रे मणिपुर दगे मरी यावरे इंडिया की कोविड-19 पॉजिटिव लिसिंग तरेट का चत्रुक कुनगा हुमदोइदा हंथखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना ऑस्ट्रेलिया अमसुंग इंडिया लेबाक अनी की मरी हेन फबा मओंगदा थंबा पामले हौजिक फाबगे नदी ELITETV ना संदोकजरिबा मणिपुरी पाव मतंग स्वाइदा लोइजरे मिटेंग ताबिरबसिंगबो अमुका हना चनुराना खुरुमजरी।